EM Amar Singh Tiso alang lihem along Pherang ke amai ke pha Kicheng siapong nilip soar lo chingrum amai kang nipon lakhai engkoi rapon nilip MSC constituency ke parlo chokwe holamar jong Inglong kiri berta pen niri samirup talintiran pi non arju itha bertang ton pen. Karbi Anglong Autonomous Council ke patir pipon sing si schedule aputhak krum chingsai amai ke pado ponji along chetong dun thek thepu kaning je jasemet APHLC atum ke ahok pet 6 schedule alam Karbi Anglong arat atum chini dun detnang pu kapheri atum lo pusi Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Karbi Anglong Autonomous Council DY Speaker MAC Richard Tokbi EM Surya Rongphar KAC DY Speaker Barim Kangjang Terang Lapen BJP State ST Morcha Achun Bang Longsing Tokbi atum pini Pherang ke amai ke pado ponahut akoi pipon alang litum kaning je thu atengke pena phai koni ni phai kripliar ni ke pado ponje 6 schedule aputhak krung chingsai amai ke phapon lake ahok pet 6 schedule aputhak klardak pen kachini ji aphan si phapon lo lasila son amai along jongsi chitong dunde pulote lake rachari ale kacho NG aphan chotlo athe labang so amai along 6 schedule akitab ke tokwek abang phupen chenglok Constitutional experts atum ta doji lasi ahok pet 6 schedule aputhak klardak pen kachini wek ji atum pulote krung chingsai amai along nang chitong dun lap noi puta EM Amar Singh Tiso hin pen kachuning ri padopon Dipu pen inglong kiria berta Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen ap seminar ke pado वहाँ कल हमारा कार्बी आंग्लोंग ऑटोनॉमस काउंसिल पर एक सेमिनार मना थोड़ा सा सेमिनार अलोंग पाइथांगा सॉन्ग तुम APSLC पेन चेंगलोक कदो वे सॉन्ग तुम नाचे तों लुंडे कोसी प्रेस मीडिया कदो वे लोग कपू लापेन के इली तुम कदो वे ता चीनी लो अमी हकोलु जाने जे कार्बी आंग्लोंग तीनिटा सुक्ति हुई से 1995 তাৰপিছত ইউপিডিএছ হওক চুক্তি ইটা লাষ্ট চুক্তি তিনিটা চুক্তি আছে লাভাংশ চুক্তি অলপ এলে তুম শিডুল আজা কম কে বাদ lapen aja kong ke kong kadok bialong sitame ile tum layman saite lasi constitutional expert apansi Karbi Anglong Autonomous Council pen phalo alang itum ta pinababang ke Hamsaria pen ceklok kadawe constitutional expert atum sibang populo hola daksi ili tumabang ke chingwai rapsar nang chekham rapsar nang klarak pen labang susi halo engalang tum ke nang dunde pulo lapen ke John Sinti kathara pansitame alang methang na chipulo je batai drop niliphan laso alu tanang pale lo pusi chipulo batai drop নিজে স্বীকার করেছে এই কপি মোর ইনভাইটেশন লেটার 6 কপি আহি পাইছে লাচত কালি এদি তুম সিএম স্যার তুলিরাম রংহাং সিতামে বাতাই লো ফোন পেন সিতামে জেআই কথা ফান येला बांसो मीटिंग लो नंचे तोंग दुनाई पोबा लापेंगे ला बांसो मीटिंग बांके पॉलिटिकल असोंग पेनले के फाता गले लगे न्यूट्रल काउंसिल पेन के फा ला बांसो लोंग जों से इली तुम चिंगवाई रापसार लो पुलो तंते इली तुम हां कोना के मी कोने ला बांसो जोइने सिके फा तानो न बांके निंग दु गलाम लो अलांग तुम नंचे तोंग दुंदे ला सिली तुम कदो बेटा चिनी लो जेआई कथार के नेगेटिव अलाइन लोक सिके पन कार्बी आंगलोंग आरादा तुम के थेकथे लेले पोपो तोला हमसारिया के तो किताब सी एकदम चपार पु कोंतान पो 6 दूर पोपो एगे नोना बांके हमसारिया वांग हामा हुदो बांके लदा के नंचे तोंग दु नाही ini ke papona long itu kaya makai sita melo minang alam ke nang lo je tenap seminar putha kapota hipotsi
dia tum pini ko tangi nang kok masi Karbi Anglong angkang arat ke messenger pan lapen angso si tum pacing tur thegi pan sita melo ason itum long sita me 62 la constitution of expert tum pan ke hang penalang li tum pen kicing sai pan sita melo ni tum mate council pen sita melo menang ke thigi ding tum pan belek asong tum pan sita melo ni tum phapon lo aso ke phapon na long adhok political motivated party tum sita melo alang li tum kupitong mathan ne ko sono mathan ne la su ke chingwai long nang che tong dun thek the pu ga du we kar ju long se ga du we ahok pedalam siksidul ki ching hon kulo te alang li tum man thek long alam the tin ki che tham tin sita melo siksidul alam se ning je se pini expert committee mate ke the ke ding tum phani tum ke hang pen alang li tum la son komen nang pi la penalang li tum dak nang chetong un tek thipo lam nang ke ahok pedalam nang ke komasi ki ching hon ma komasi ki ching hon hema Karbi Anglong ara da tum si thek dak ko kasi nili ki pugang tung manggal pu hello je ini tum la so platform long itum ki chingwai long lagi isi Karbi Anglong ara da pan ki mesen kasi hala dak la so platform long ki chingwai si ili tum kadu we thek long dak ik ma kadu we isi ke cheng lo la so ke cheng along kadu we pene kadu we dulu te kadu we je ni tum council ke chari tum si chok pet ji pula solam takali le hadak a platform long wang lu pulu te tum thekdam long ko kasi nona bang ke a seminar do de lang pena ku thak si predict kuri thek thai lo alang li tum si kadu we la sonji pusa alang le a maya meeting li ke cheng jelang la si te pa cheng long ni kadu we pansame a pore kadu we council ben sita melo pipon lo jong se gomane aphanong se apor orde lo kulute council long wang penang chingwai me la so apor nangala je amso se apor nang pichu nangala kusita me la chingwai chingsai me se upi se ke matha ma la bang ke hokpet lage apor si nang thampo le si komasi ke claim ke tam ke me ma ka du we bang ke Karbi Anglong ara datum lan joglu le la pen Karbi Anglong ara datum ke mesiana long si ka du we long ta dudunji kusining the লাপেনকে জিআই কাঠারে কইছিলে যে আমাক মানে APSLC অফ টার্গেট করা হয়েছে বা আমি টার্গেট করা নাই আমি রেসপেক্ট দিছো অনার দিছো এটো না সিএম স্যারও নিজে ফোন করেছে বারে যে আপুনি আহ কিন্তু আপুনি রাইজৰ আগত মিছা কথা লৈ যাব নালাগে আমি কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি ৰাইজ আছে আমাৰ ইমানখিনি কনস্টিটিউশনাল এক্সপার্ট নহয় itu karena kami ইয়াত একেলগে আমি পাৰ্টিসিপেট কৰিম একে প্লেটফৰ্মত যিটো আলোচনা হ'ব ইয়াত ডিজিটাল ৰেকৰ্ডিং হ'ব সেইটোলৈ আমাৰ যিমানখিনি দুখ কষ্ট যিমানখিনি সমস্যা আছে আমি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ওচৰলৈ যাব পাৰিম আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ওচৰলৈ যাব পাৰিম তেতিয়া কামবোৰ হ'ব দি নঙে নিতো ভাঙা টাৰ্গেট কি টাৰ্গেট হৈছে টাৰ্গেট কৰা নাই আৰু আমাৰ হামসাৰিয়া নুনিদা নিচিনা ইয়াতে আহিব এডভাইজাৰ টু দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ কিমানখিনি আমাৰ মানে কাৰ্বি আংলং আৰাটা তুমফানে নাংকাম হন আপৰ নাঙি চিম্পি নুনি কুমাৰ মহন্ত ইজ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দি পলিটিকেল চায়েন্স লাচটাকেৰে আৰু নুনি কুমাৰ মহন্ত হৈছে Peace or Study Center, Peace Study Center or head of department. Itu kami welcome dan discuss kori boleh. Komoi dia naik boleh meetingnya hoan, seminarnya hoan. Lagi ekdin kami extend kori lagi ini. CM Sarab request kori, Sabab request kori, komisi di. Itu developer atau apa? Non apor soarlo atum ta jakongdo lapen soarlo atum ta sopin so atum ke klempon asaya long anke soarlo atum ke pachun dun si ke ong lapuson si pirthya dang ta soarlo atum aphan kachirai kom arni kapathik pon pado labang solong chun bang priyahan se pi aluhi pachini pon labang solong aluhi aman pen kachop hapon chief guest Biulit Bepi President Karbi Anglong Women Justice Forum Lapen Jackson Milik Project Coordinator IGSSS Karbi Anglong Lapen Lu Charlie Asong atum ta chetong dun
che songkiri ingti KSA Inglong pho bidisar la pen Leo Tiso KSA Chukihola Head Branch alang litum pen chitong dun la pen CYA Chingrum Youth Association GB la pen rong abasa pia tumta ongdung chitong dun pen mai RDP dun pen kecheng si epong nilip soar lo chingrum amay along kachetong dun aluhia tumaphan methang karbi poho pen si dengpon lo violet bepi pen soar lo tumaphan ki kachepang nang ji lapen jakong kachepherang nang ji alam jumesen alam thantekang lapen Jackson Milik Sitame jumesen alam thantekang lapen GB KSA ahin penta than chepare bidisore pidun pen mai ingsamjin pen pachun pon Chukihola pen prokasteron Inglong Kiria Birta soarlo chingrum amai nili bahawarlo dimi konamela kasi pinini litum Karbi Anglong Women Justice Forum lapen United Karbi Anglong Women Association so uni pen di Pro Central Committee penili litum ada kalang itu masong long pini indeng si abang so chingrum amai long ang chitong long pot ang kilo kasi pinili abang so program center pachomo ang litum Akor kini kan kami anak akor alang program itu kan kita buat itu kan kita pilih. Setelah bangsu lada kucing nili bahawar bangsu. Soalu tum kuam si ani kamat hal kan. Soalu tum kuam si labangsu nili bahawar kan. Kating kurang kait dan tenglok. Tapi lada nili bahawar kisu itu. Adu kami long kami alang itu. Kacira pun boleh kan. Jika kami pun sini itu kan berapa lo. Sealang itu keklaim kita malangan kami nili itu hoi pen kami. Itu Karbi Anglong Women Justice Forum hin pasame la pen United Karbi Anglong Women Association hin pasame ni na tum nong tum kira pon pon apen ni lip hawar pini pen ada ke sung son surido same alang itum pen itum isi pesi kam cik claim pon pon apen kira pon pon la senili ga do ave Karbi Anglong Autonomous Council fanili feeling tung ladak Karbi Anglong la ni lip hawar long same la bangso constituency long same so lo tum aphan kinang so ra sai an lapen education usumar tumhan ans tame lapen ada kacing thur thelang asai ans tame kacing thur ponji aphan lapen labang so asor lo so song tumhan anso se labang so song pen adak nili pahawar kacing thur ya phan lapen development amokhan ta technology phan selang itu kan nili fil pilo unan pen Karbi Anglong Autonomous Council cari ien pen cenglok lapen dak MSC laga dua betum han tame alang itu malong kacira ponji nili tum hin pen fil pilo pen government pen kupipi masar luap kana sai ki ponason anke atok nili pahawar atok anu long ans tame ki pon dia pan nili to nili pono ila dak develop pipin pin dolang atok anu ajoke lang ka pipin cenglok ba ka pipin cenglok ni ka vela sodim ta dolang tapela dak ki sung krihini tame Karbi Anglong Autonomous Council sor tame so sor lu song pen ajok alang tum kera pon dia masini tumin pen di fil pon long truck ni si dolang nili tum ki seng pon dia dim non long truck si dolang long truck si dolang la sila ki seng pon ki joder lo polo tang te mo next time abang ke nili tum sorlo ke chingro mamay anso se nili tum alon pen se nili tum pedo pon po tang ra long truck siang bong la nili pang kangang bong nang lila long truck siang bong amen sam bon jima ki seng bon jedim panjan la pen mirabhiti la pen ge borlangso la pen ke koila mati la pen ke borpu bag bisinang tum ninga pang sampon mante nang tum na bangso alang tum khan lada kalam phan pon le bangso thak nang ra ton hamon jima lasilalo pini ingdengisi nilip soarlo chingru mamai pen patir pipon si pini ingdengisi la bangso amai nilip along gipon lo lasi choro parpig lo lasi ladaga bangke mi parpig alam lo athe ilitum langdam sina ilitum nilip ahawar long kaching thura mu penceng lo ilitum nilip anat kipa phidun dopik lason thak thaksi ilitum ladak nilip soarlo tum sitame pini labang so kaching rum pen nilip along atomon mati nilip along mon sam penceng lok ladak development hin penceng lok ladak soarlo tum ki claim nangji kedam nangji labang so hin alang litum katikup dokok apotsi labang so asong kipang tang pen nilip along sitame kipa chingthur ponjipu hala bangso matha pen si pini ingdengisi nilip soarlo chingruma mai bi pon lo lasi hala so ki bialong nilitum Karbi lo charlia song pen sitame nilip chukla head branch pen sitame nilitum ladak amai nang chitong dun pen nilitum sitame RDP dun lo athe
nilip aha waralong langdam edlup long te jisemet pet pens ilitum ladak EMAW lapen ladak lokale mesido sar pubitra rongpi lokale mesi phan sitame nilip suarlo chingrum amai aphan RDP pontha labangso RDP ponlo plong te nilip hawar sitame la anso se chingthur pon la pen suarlo tum sitame la anso se aprang kengkam ka chiyora long sitame alangli sitame pipon po pusin nilitum karbilo charlia song pen stamina tum tuning ridun lo athe ilitum ladak niliba long langdam et sinang beha bepar pen chenglok ladak asomar tumhan ke pacharli je phan sitame awar sai ka dure jo nilip suarlo tum sitame katiku mate kasiksak mate kisung sitame chechak nang piglo la si suarlo tum jongsi chingrum petlo plongte alang litum sitame awar sai hin sitame alang litum langdun long po mate ladak niliba long akisung doan sitame lang tum langpon long po pusi ni labangso nilip suarlo chingrum amai kibi pon along nilitum karbilo charlia songmen sitame ninga klong pen alang lituman choropar piglo lapen kebang tangte pini berta ke pansi kangton pon iglo domi thak me kurwang thu